Dragi posetioci, reći ću nešto o nastanku i razvoju feudalnog društva. Posle velike seobe naroda i pada Zapadnog rimskog carstva došlo je do promene u načinu života na prostoru Zapadne Evrope. Porušeni su mnogi rimski gradovi i osnovno zanimanje stanovništva bila je poljoprivreda. A za sopstvene potrebe proizvodilo se na određenom prostoru. Dolazilo je do razmene proizvoda ili trampe i zato se za tu privredu gde se proizvodilo na određenom prostoru za sopstvene potrebe kaže da je naturalna privreda. Sam naziv dolazi od latinske reči natura, što znači priroda. Tek negde u 11. veku doći će do robno-novčane privrede. Tri su bila najznačajnija vodeća sloja u feudalnom društvu. Kad kažem vodeća, jer to je okosnica tog društva. Vlastela, sveštenstvo i zavisno seosko stanovništvo, kmetovi. Uopšte, naziv feudalnog društva dolazi od reči feud, što znači zemljišni posed. Kmetovi su bili u boljem položaju nego robovi. Podsjetimo se, za robove se govorilo da su oruđa koja govore, a kmet je bio ipak zainteresovan za proces proizvodnje, jer određen deo proizvoda imao je za sebe i porodicu, a određen deo davao je feudalcu. Tako da, ako pravimo poređenje između roba i kmeta, kmet je bio u boljem položaju. Znamo da su postojali takozvani vazalni odnosi u srednjem veku. To su odnosi vernosti i službe u srednjem veku slobodnih ljudi. Krupniji vlastelin, senior, davao je zemlju sitnijem vlastelinu koji se zvao vazal. I vazal je bio dužan da radi na svojim imanjima, da proizvodi i određeni deo proizvoda davao je senioru. Bio je dužan da ratuje za njegove potrebe. Dešavalo se da vazal ne daje prihode senioru, pa moglo je da se desi da mu se oduzme posed i dešavalo se da izgubi i život. Na čelu države znamo da se nalazio vladar. Bilo je samo pitanje koja je titula, kralj ili car. Naravno, u onim državama koje su se vremenom širile, imale veće teritorije, odnosi su bili nešto povoljniji. Međutim, tamo kada je dolazilo do gubitaka u ratovima, gde je dolazilo do buna, ustanaka, naravno, položaj je bio sve teži. Vladar je bio taj koji se nalazio na vrhu piramide tog društva, države, koji je odlučivao o svemu i smatralo se da je vladar bio Božji namestnik na zemlji. Izuzetno značajan sloj bilo je sveštenstvo. Oni su trebali da budu oličenje između Boga i naroda. Međutim, crkva se često mešala i u život vladara, društva, države uopšte i kako su prolazili vekovi, sveštenstvo je bilo u sve boljem materijalnom položaju, jer mnogi su se bogatili, što će kasnije dovesti i do nekih
promjena u crkvi. I naravno imamo i vitezove koji su bili oličenje borbe u srednjem veku, o tome su snimani i filmovi, naročito filmovi koji su vezani za krstaške ratove, gdje su se pojavili vitezovi koji su smatrani, po znacima navoda, za ljude bez mane, bez straha, i oni su imali mač, štit, buzdovan, koplje i trebalo je da imaju i dobrog konja. Tako da u nekim dokumentarnim, igranim filmovima možete pogledati o tome. To je bilo i u srpskim zemljama srednjeg veka, ne samo u zapadnoevropskim, i upravo u feudalnom društvu imamo dve klase. A šta su klase? To su grupe ljudi suprotstavljene jedne prema drugima, feudalci i kmetovi. I to se sve dešavalo u srednjem veku, a srednji vek znamo da je društveno-ekonomska formacija koja je trajala od kraja 5. veka. Najčešće se navodi pad Zapadnog rimskog carstva, 476. godina, pa do geografskih otkrića, tačnije do Kolumbovog otkrića Amerike 1492. godine. Nemojte se iznenaditi ako pronađete u nekim starijim knjigama, literaturi, 1453. godinu, a to je pad Vizantijskog carstva. I evo, kad već pominjem o Vizantiji, naveo sam u onom mom izlaganju da je i u Vizantiji bilo prisutno feudalno društvo, ali su bili različiti nazivi. Evo, u zapadnoj Evropi to su feudalci i kmetovi, a u Vizantiji pronijari i parici. I oni su pripadali suprotnim klasama vizantijskog feudalnog društva. Evo, dragi posetioci, u najkraćim crtama rekao sam o nastanku i razvoju feudalnog društva. Akcenat je bio na feudalnom društvu u zapadnoj Evropi i nešto o vizantijskom društvu. Hvala na pažnji.